Hi, uyu munsi naje kogesha kasike. Ariko nk'umusanzu wanjye uyu munsi ndashaka kwishyurira abamotari nibura nka babiri bakabogereza kasike zabo, hanyuma nkanabasobanurira ku bijyanye n'ukuntu izi mashini zoza kasike zikora. Ubwo ngubwo rero ndahagarara hano, uwo ndi bubone adatwaye umuntu ndamuhagarika, nindangiza mbe nagira gute mwishyurire bamwogereze. So reka magarare, ubwo abaza ba mbere nibo bari buze gukorera. Mota, salama man. Hano dufite imashini yoza kasike, wakwemera tukakogereza ku buntu? Ebyiri. Kuzoza bakoresheje imashini zigasa neza. Hose kandi zikaba zumutse. Ikaba yumutse neza. Ugahita uyihereza umugenzi. Kandi mu minota 5. No kugira ngo wamenye nurangiza ubutaha uzaze bakogereze wishyure. Bwa mbere nyine biba ari promotion. Bino bakogereza iminota 5 biraba birangiye. Bino bagerageza parikamo hariya uze bakwereka. Ni hano. Nanjye reka nzani zanjye bazoza. Ubwo rero twaragiye, naje no gushaka n'abandi bamotari nabo barabogereza, n'abantu baje kuzamo nyine baje kureba izo mashini zoza ukuntu zimeze. Turabasobanurira ko ushaka kugura abonema ugatanga 6,000 bakajya bakogereza 3 mu cyumweru, ukwezi kose kukarinda kurangira, cyangwa ugatanga 500 bakajya bakogereza kasike. Abantu nyine twarabasobanuriye, abamotari nabo baricara babogereza kasike, mbese ziracya kabisa nabo ku buryo bagiye bishimye. Irumutse irahumura, urumva ari sawa? None ubu ni sawa? Ati reka nzende, wowe urabona bimeze gute rero noneho? Ubu sha ntari bimana. Oya ntari gutya, none umugenzi ukamuhaye aba yumva gahumura neza, ni kubera n'abantu benshi baba bazikoresha, hari igihe nyine usanga